7. Još Alcatraz. Trebalo bi da bude uzbudljivo liste nadmetanje u pitanju, tereti tu i da vidimo ko će na čelu. Magic Man 453, ali teško to ide. Posljednji Carević u 3, 453. 453, Never in Red, Magic Man. 453 okreće se preko levog ramena, Džokije Milojević uspeo je da izboksuje lidersku poziciju. Never in Red na drugom mestu, treća pozicija za Magic Mana, na četvrtoj poziciji Sensors i Sun, First Thought, Thunder Rock, Alcatraz, pa Black Star Dancing. Trku vodi i dalje 453, Never in Red, Magic Man, zatim First Thought, Spencer's Sun, Thunder Rock, Miran Alcatrazu Šašić, začelje za Amerikanca Black Star Dancinga i Iku Vujkovića. I dalje trku vodi, ali prvi korbač opomene dobija First Thought, drugi korbač opomene po pleci, evo i treći. Uspeva da na kratko doli Never in Redu, jer čini se da Željko Ilić i dalje drži ruke na vratu u sedlu Never in Reda. Bori se tamo sa 453-em Džokije Miloš Milojević na drugoj poziciji, Never in Red i dalje ukodi njih dvojicu, Magic Man ide iznutra, digao je Diči Konkolj. Batrga se 453 i dalje na čelu, ali stao je Never in Red i ruku na vratu, stiže spoda Thunder Rock i upra Magic Man. Thunder Rock 453, Magic Man, 453, Magic Man, 453, Magic Man, 453! I tu se ćemo, kako tuta!